Kodwa yethulane bese kini lokuthi ugcame ngami emzini wami. No ngiyenimema nina Given ngithi buyani sibukeleni ibhola la ngihlala khona nonkosikazi wami. Kodwa nje lento wena bese uyenza angitholi ukuthi yini. Okay, Friday ngithenge umcwebu nathi nina nizofika namabhiya. So sidla umcwebu sibukele isokha. Hayi, nakiwa wena soyayeka ukukhuluma ngebhola uma kufika unkosikazi wami, sokhuluma ngegeneration, ukhuluma ngabo uzalo. Sengisala nje na Given sengithi esikhuluma ngebhola wena unakane nonkosikazi wami nikhuluma ngezitori. Sekunama conversations ayi2 aparallel endlini. Yini vele ngithi leyo incane ngikuofare indawo yokulala ngoba wena ubuye ekudeni khayekini sebathutha basahlala la Dontoni. So ngithi hayi uzolala kimi sikhapha Given sinawe siyabuya. Masibuya endlini uthi wena kunkosikazi wami hawu ngiyabona thina siyaphuza siyahlafuna umcwebu wena awuphuzi lutho awuhlafuni inkosazana yona idlane mhlambe sizame. Hoyi sengibona ngathi uphendula wathini unkosikazi wami sengibona mina kuma idududu egate naye so yadla ngiyakuthenga musimini ukudla and before niza ngimprepareile ukuthi okay lo mcwebu lo siuthenge naye sisoyi2 ngathi lo mcwebu lo wami nama out hayi naye ngamthengela 100% juice akaphuzi utshwala uyayibona. And hayi ukuthi ma snacks awekho lapha endlini wena so ngene emafonini manje uordera izinto uyamordela kusengathi mina angazi ukuthi bowuzamani kahle kahle ngifuna ukukukhulumela ngoba na Sunday ngelanga lebe kumele uhambe ngalo njoba sengikukhapha namuhla Sunday ngimkhapha esontweni uthi hayi nami ake ngisale ngihamba nani ngingasali ngedwa ngithi hayi vele out ize kimi ngingamshiye yedwa emzini wami sikhapha unkosikazi esontweni. Uyazi vele angimvuleli isivalo hayi ukuthi asizwani ngaloko noma sigwatelene vele uyazi angikase ngamjwayeza kumvulela isivalo wena uma angazi ngathi ngumsubathi kuma Olympics uphuma emotweni uyaphonse kwemvulela isivalo. Hoyi lento bowuzenze yena angiyithandanga mina ngivula ifastera ngithi kunkosikazi wami sekahamba ngene esontweni ngithi angifonele bese lizophuma isonto noma ngibhalele imessage ngizomlanda uthi wena hayi airtime umunganayo ngakufakela unayo musi uzoba nayo airtime kahle yini vele lento bozama kuyenza Thulane. Hayi Thulane manje hayi cha ayazi esikolweni bongasisosi safunda hayi lento yenzayo angazi ukuthi uzama kuqhama ngami noma angazi noma angazi yini angifuni ukuthi manje silwe yabona ngoba ngathi manje ngizawukhipha amagama strong ukuthi wena mhlambe ufuna kumthatha umkami abe wakho kodwa cha lento bozenza man no mfethu manje njoba wehla la motweni yabona ngicela ureflect indlela obehave ngayo ngoba manje angisekho comfortable ukuthi ubuye emzini wami njoba wenze lezi zinto zenzile.